joni hara en hiwrondirali torki Allah subhanahu wa ta'ala ɗi sa'eji ɗi wonnen accutude ɗo e haajuji ɗi wonnen accutude ɗin e ɓeygureji ɗin aren ɗo ka juulirde Allah ɗo fi famugol dina kan yo Allah okko en baraji muɗum yo Allah on fammi en ko won en janngude kon yo Allah on newnin en ñentingol ko wonɗen janngude kon aray hiɗen toppitade e darsu men wowɗo on e muutike e makko alhamdulillah rabbil alamina ko suwarun min hayati sahaba haray ko bi ma'na ko photoji e nder gurdan sahaba ɓe andi noon photo ko si on tigi woni ɗo ƴetta ɗo photo o yaha ha nokku goo to kadi o ƴetta ɗon photo o wata ƴettude photo gurda makko ɗan fof bimɓe kikiɗe jemma e ñalorma ko ɗum waɗi ɓe sahabaɓe ɗo wona fi tariha maɓɓe on fof wonɗen sifade winduɗo deftere nden on docteur Abdourahmane Rafatul Bacha o suɓu e nder golleji moƴƴi o suuti o waɗani en ka deftere ɗo fi yi en waw faamude ɗi etoɗen ñentingol ɓeɗe wo ko wawata yaadude e sa'eji men ɗin ɗo e wakkilare men ndin ko wiwɗen siɗen yewtude fii ɓe sahabaɓe ɗo neɗɗo kala ko o yewta fii mum so yi'aali haray no lutti nowru no nana piiji buy haqqille jaɓa e mum seeɗa ma ronka jaɓude kono ko yiitere yii kon haqqille no wawi jaɓude si hunde nde waɗaali sa wii yo waɗe yo wakkile goɗɗo ina a ɗum wata wonde kono si waɗi a yii ma tawano ɗo sifanike ma tawili ko goonga haɗa konko waɗi ɗon no wawi fillitade no wawi waɗitude kadi joni ko ɓe sahabaɓe waɗi ɗo kon koko waɗi ko yi'a tabittina goto sikkitaki joni enen kadi ɗo ɗo fof inchallahu Allah on ronkinta en heɓugol misalji ɗi wawi ɗen ñentinde e nder muɗum wona o sahabajo ɗo koɓe udditiri yewtere nden fi makko kon koye ɗum tigi wonɗen ɗo haɗay ko wiyete ko Jabiru ibnu Abdillahi al Ansari ko fi Jabir wonɗen yewtude baɓe makko koko sadi ko sahaba on keejo ko yimɓe Madina ɓe ko ɓe wiɗo rawa lil muslimina an nabiyihim al a'zami sallallahu alayhi wa sallama 1540 haditha o fillike windama waɗama ka defte hadisaji wulure e 550 ɗiɗo ko wawi manitade kon e nder makuji nulaɗo ɗin sallallahu alih wa sallam o fillani taalibaɓe makko ɓen kamɓe kadi ɓe fillani taalibaɓe go'o ha hewti karamokoɓe wonnoɓe windude hadisaji ɗin ɓen on tuma ɓe tabintini ɗin hadisaji ɗon e inde makko no sahabaɓen nanirayno noon makuji nulaɗo ɗin ma ɓe yi'a golle maɓɓe ɗen sallallahu alayhi wa sallam ma goɗɗum waɗe tawde maɓɓe ɓe salo tongude hara ɓe toŋaali ɓe jaɓa ɗum ɗo ko ɗum wiyete hadise ko ɗum wiyete sunna joni noon ɗum ɗo ko ɓe sahabaɓe ɗo hewtinani en ɗum enen en tawanoka taabi'ina en kadi tawanoka feyno ɗum watta ko ɓe sahabaɓe ɗo tawano feyno ɗum watta ɓe manditi ɓe fillani hikkiɓe maɓɓe ɓen ɓen ɗon kadi fillani hikkiɓe ɓen ɗon ɓen ha defte ɗe winda ɓeydo ɗe windama hande kadi yiyama o watti ƴettude defte ɗen janga e ko winda ton ko مضى الركب يهث الخطى من يثرب إلى مكة تحدوه الأشواق ويدفعه الحنين lappol seteɓe ko noon wi orta yahoɓe ka ɓadi ɓen
feendo on tuma ko babum ɓe ƴettata ɓe waɗɗo. Si tawi no woɗɗi ma no metti yaade ɓe ƴetta puccu, ma sigo gere ɓe ƴetta puccu. Si tawi noon no woɗɗi moƴƴa ɓe ƴetta ngeloba. joni makkatal mukarrama no fawi e kiloji 495 seeɗa. hari mo iwa e madinatul munawwara ara makka ko puccu ma ngeloba o ƴettata. joni noon ɓe jama si ɓe fokkitiɓe inna ɓe rakbum, ɓayru jama no setade hiɓe waɗi ɓe ardodiri, woɓɓe no yeeso, woɓɓe no hakkude, woɓɓe no ɓawa, ɓe inna rakbu. jama iwno madinatul munawwara yahugol makka. ɓen noon kaɓe fokkutuno hiɓe gunda sabu hiɓe sawta, hiɓe wulɗa. ko honɗum waɗi falaqad kana ala maw'idin ma'a rasulillahi salawatullahi wa salamuhu alayh. ko honɗum ɓe ɗonɗa, ko honɗum ɓe sawta sabu hiɓe marduno e nulaɗo meɗen on sallallahu alaihi wa sallama ahadi, hiɓe halduno yiidugol e nulaɗo. wa kana kullu man fi rakbi yatalahhafu shawqan ila tilka allahdati allati yas'adu fiha biliqa'i nabiyi alayhi salatu wassalam. kala wonnoɗo e ngol lappol ɗo hari no faala fota no miijo fota saa'i ko on tigi hewtata ɗon o yi'a nulaɗo on sallallahu alaihi wa sallam ɓe yiida. on andi si goɗɗo no faala yiidude emo faala mo sawta, haray toujours mo miijoto ko honto mi yiidata e kaari, ko saa'i hombo mi yiidata e kaari. si yahuɗo ma hiɗa sawta mo moƴƴa, ma an hiɗa yahuno hiɗa artude ɗo, o goto ɗo himo sawta yi'ugol nulaɗo, himo sawta fontugol jungo makko ngol salmina nulaɗo, foɗa ɓe wondema nani jaɓi ɗoftoto. wa yu'ahidahu ala ta'yidi wan nasr, foɗa ɓe kadi wondema wallitoto ɓe faaboto ɓe. wa kana fi rakbi cheikhun, limanu on aru jalbi ka ɓernde makko, yani immi ka ɓernde makko, feeno o wonno paykun tusukum baggum. si innama hunde ko gadde e haala araba haɗa koko waggiɗi, e delbol wagguɗo ngol, salndu waggiɗu ndu, e honno wedelan goɗɗum ko rimi hara ɓendaɗi tawa ha sakko ñola, ɗum ɗo fof ko innete ko gadde. haray paykun feeno o wonno paykun, haɗa ko innete ko paykun ko baggum, yani o ƴaali taw. oɗo ƴeewimo ɓanndu makko num fof sera e sera. wa massa al islamu qalbahu sagira kama tamassu qataratu nada akmama zahri fataftahuha. islamu on hewti ɓernde makko nden, meemi ɓernde makko nden, nde ɓernde makko fanɗude. no annduɗa noon toɓɓe ndiyan caawa no ara tappa piindi ndin uddito, wa tuf'imuha bisada wal itr. si ndiyan ɗan tappi piindi ndin uddito, hen honno we'ndelan urngol labangol yaltita. wa tawathaqat silatuhu birrasuli salawatullahi wa salamuhu alayhi mundu nu'umati adfarih. o yuɓɓodiri e nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam gila tawno on tuma hari peɗali makko no waggiɗi. nu'umatul adfari ko tuma peɗali ɗin fuɗayno hara hiɗi waggiɗi on tuma, enna on tuma haray on tigi ko paykun omo heɓali duuɓi taw, nana hari ko paykun. wa lamma wafada rasulu a'zamu sallallahu alayhi wa sallam ala almadinati muhajira
تتلمذ الصبي المؤمن على يدي نبي الهدى والرحمة فكان من أنجب من أخرجتهم المدرسة المحمدية للناس حفظا لكتاب الله بير نلادون بتدو نلادو تدو صلى الله عليه وسلم بهوتي مدينة بفري مكة أريدون كم بايكون تسكم قم إنكم ari o janga e juuɗe o annabajo peewal e yurmede himo jeyano e ɓurɓe marde haqqille e faamu e nder ɓen jangunoɓe ka o madrasatu muhammadin sallllahu alayhi wa sallama udditanoɗo fi yimɓe ɓen fuu hari himo jeyano e ɓurɓe wakkilade ɓen fi ka hunjagol deftere allah subhanahu wa ta'ala wa fiqhan fi dinillah e faamugol fiqha on ka diina faamugol sariyaji diina ɗin wa riwayatan li hadithi rasulillahi salawatullahi wa salamu alayh e fillagol makuji nulaɗo on sallllahu alayhi wa sallam wa hasbuka an ta'lama anna musnada jabir ibni abdillahi yadumma no yonane si andi wondema ɓayru ɓe ardidiri hadisaji makko ɗi o filli ɗin fof ɓe waɗi ɗi nokku gootu ko ɗum innete musnad haray nden deftere ɗon gila ɗerol aranolngol mana gila sengo deftere nden ha ngoya sengo hakkundere nden ɗon ko hadisaji wulure e temeɗɗe joyi e capanɗe nayyi no nder ton hafidaha tilmidu najib wa rawaha lilmuslimina an nabiyihim al-a'zamu sallllahu alayhi wa sallam o hunji kum pay kum markum haqqille ɗo o hunjiɗi o fillaniɗi julɓe ɓen immorde nulaɗo meɗen en fof sallllahu alayhi wa sallam no ɗahani andude kadi wa anna al-bukhariya wa musliman athbata fi sahihayhima ma yanufu ala 200 min ahadithihi tilk ka bukhari e ka muslim hiɓe windi ton ko ɓadi hadisaji temeɗɗe ɗiɗi ɗi jabir ibnu abdoullahi filli e nder ɗi wulure e temeɗɗe joyi e capanɗe nayyi ɗo wa annahu dhalla masdara ish'a'in wa hidayatin lilmuslimina dahran tawila falaqad madda allahu fi hayatihi hatta awshaka an yablugha min al-umri qarnan min az-zaman allahu on waɗimo pitilol jalbinanaygol julɓe ɓen ko juuti e nder gurdam makko ɗan woni pitilol jalbinanaygol julɓe ɓen ko juuti e nder gurdam makko ɗan allah on okkunomo balɗe ha o ɓadi heɓugol ko yahata ko innete kon duuɓi temedere o heɓuno duuɓi ha ɓadi duuɓi temedere e nder gurdam makko ɗan allah waɗi e nder ɗum ɗon fuu himo selli haqqille ɗe no tabiti himo jannude lam yashhad jabiru bnu abdillahi badran wala uhudan maa rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam liannahu kana saghiran min jiha wa lianna abahu kana ya'muruhu bilbaqa'i ma akhawatihi 9 min jihatin ukhra ذلك لأنه لم يكن لهن أحد سواه يقوم على أمرهن جابر بن عبد الله o tawanoka jihadi on badre o tawanoka kadi jihadi on uhdi wondude e nulaaɗo sallllahu alih wa sallam hari himo fanɗi sengo go'o ko o danko bandiraɓe makko ɓen jeetato ko ɗum kadi wonno sabu ɗimmo on o haɗo o tawe badru e uhud ko ɗum hanno o tawe ɗum hari himo accira dankagol ɓe bandiraɓe maɓɓe ko ɗo haddatha jabirun qal kanko tigi o yewtuno o wi lamma kanat alleylatu allati sabaqat uhudan da'ani abi wa qal inni la arani illa maqtulan ma'a awwali man yuqtalu min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam
wa inni wallahi ma ada'u ahadan a'azza alayya minka ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. O inni weetay yahe Uhud jemma adinoɗo yahugol Uhudi on baaben an noddilam ɓe maaki. O wi hey kam kami tañƴini ɗo mi yi'aali hoore an sina mi warete ka jihaadi ɗo ɓe waraylan ka jihaadi ɗo e attete ɓe wareede ɓen e nder ɓe nulaaɗo sallallah alih w sallam waranteɓe. Ya felluto mi accaali ɓurɗo hittude e an ɓurma ɓaawo nulaaɗo sallallah alih w sallam. simi maayi ko ɓuri hittude e an ko ɓuri teddude e an ko nulaaɗo sallallah alih w sallam si feƴƴi nulaaɗo ko an. stawsi bihinna hayra, yurmina banndiraaɓe maɓɓen banndiraaɓe maɓen haray mi yamirima mi wasiikama moƴƴagol e maɓɓe. ko ɗum baaɓe makko wi. falamma asbahna kana abi awwala qatilin qutila fi Uhud. weeti jihaade on yaha baaɓen an atta wareede e nder waranoɓen ka Uhud. falamma dafantuhu ataytu nabiya alayhi salatu wassalam fa qultu ya rasulallah inna abi taraka daynan alayh. ɓayde mi surriɓe mi ari mi tawi nulaaɗo mi inni nulaaɗo ko onon yo nulaaɗo. baaben an no acci ñamande no hoore maɓɓe. wa laysa indi ma afihi bih illa ma yukhrijuhu samaru nakhilihi walaw amadtu ila wafa'i daynihi min dhalika. baaben anden si wona tamaroje heɓe accisi leɗɗe tamaro heɓe accisi ɗen ɗo rimi ko ɗon mi ittata mi yeeyita tamaro on mi yoɓa ñamande nden. simi inni ko ɗon mi hoolorta mi yoɓita ñamande nden wonay duuɓi hara mi gaynaali yoɓude ñamande nden. wala mala li akhawati unfiqu alayhinna minhu gayra hada. kadi ɓe banndiraaɓe an jeenayo ɓe mi fawti ɗo hay hunde alaka mi itta dépense maɓɓe si wona si ɗe tamaroje ɗo rimi. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضى معي إلى بيدر تمرنا وقال لي ادع غرماء أبيك فدعوتهم. nulaaɗo hawti ɓe immi inni armahin ha hewten ka tamaroje ɗen si ittama ka joowete ɗon. no anndi Fuuta si ɓe yaaɓi maaro kon ɓe mooɓe ko nokku ko woɓɓe na gete mi annda kon ɗum ma bete awa ko Pular ko gete e bete no belirdu e gelirdu saabi e caabi fof ko Pular. ko ɗon fof mooɓete si tettama fof addama ɗumannama mooɓe ɗon nulaaɗo noddimo ɓenni yo aru. ɓe ari haa ɓe hewti ɗon ɓenni noddu ɓe baaben ma ñawli ɓen. fa da'awtuhum mi noddi ɓe. nulaaɗo ari o tawi o tamara ɗo no joowi ɗon. si ɓeeɗo fof yoɓama yonata hikka on ko ɓe kadi ko arata ko duuɓi hikkude ɗo ɗin e hoore haraɓe yatimaɓe ɓen ala ko ñaama. si innama yatimaɓe naɓo ɗum ɗo ka suudu ala ko yoɓitire. nulaaɗo inni awa joni addu ɗo etirgal ngal. ñawlaɓen ari kaari an ko jelu ñawlaɗa min dey ko sa'ure ha saba kaari mi ñawla. nulaaɗo eta ha timma o jonnamo mi inna yaw. fama zala yakilu lahum minhu hatta adda allahu an abi daynahu kullahu min tamri tilka sana. ɓe mi ñawlinoɓen fof ɓe ari on tamaro ko joowi ɗon ko ɗon nulaaɗo woni etude jonnitamo ɓe haa mo ɓe yoɓɓita tawi lanni pereta hay goto ñawlaka ɗen tamaroje nden hitande ɗon. o wino si tawi ko tamaroje ɗe yoɓirte wona duuɓi ɗon tawi
hiɗe wa'ino ɗe wa'uno hay hunde ɗoytaki fa ka annahu lam tanqus minhu tamratun wahida sikka hay tamarore wotere ittaka e mum wa mundu tuwuffiya walidu jabirin lam tafuthu ghazwatun wahidatun ma'a rasuli salawatullahi wa salamuhu alayhi ayru ɓen makko feƴƴini hande kadi jihaadi hay e gooto laawakimo wondude nulaaɗon sallllahu alih wa sallam wa laqad kanat lahu fi kulli ghazwatin hadithatun turwa wa tuhfad o inni kala jihaadi mo ɓe fokkutuno heɓayno ɗon hunde waɗunde ko Jabir waɗi ma ko waɗi fi Jabir ko fillete hunje haɗa yejjitaka فلنترك له الكلام ليروي لنا إحدى حوادثه مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أكن محالكا وصفنو إن كان كتيجي غوتون إكو ودنو حق نمكو إنو لا صلى الله عليه وسلم قال جابر أوي كنا يوم الخندق نحفر فعرضت لنا صخرة شديدة عجزنا عن تحطيمها فين خندق غزوة الخندق يوتي مطلع ببوي فين من جسينو غاونغول من جسيها من هيوتي تنتري هايري مولانا لك تنبري كندر غايكا من فوق ميرونكي وود فسدنا فجئنا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقلنا يا نبي الله لقد وقفت في سبيلنا صخرة صلدة ولم تفعل معاولنا فيها شيئا من أريك نولادو من نولادو هي هايري مولا ناند فتر مولا ناند دارتك من كمن أسرت كنتو فوب ووالي دلين هاي انوكو hay barmi golle seeɗa nde ɗumanno barmali ko simi nabi pan yillitoto aɓe woni battinta e mayre fa qala alayhi salatu wassalam da'uha fa inni nazilun ilayha waɗi ni accene ɗum wiya min tigi mi jippo ثم قام وكان بطنه معصوبا بحجر من شدة الجوع nulaɗo immi hari hiɓe ƴeddaditi e hoore hayre nde moƴƴa sabu hakke makko ɓe weela mana be goɗɗum wona fewdo ɗo si oɗon tigi wawa darade ɓayno hay hunde ala ka nder reedu ɓe ɗaɓɓe hayre waɗotode ɗo ɓe daditi ha moƴƴi ذلك لأننا كنا أمضينا أياما ثلاثة لم نذق خلالها طعاما ko honno noon addi ɗum balɗe tati meɗen jasude ka ngay ka min ñamali fa akhadha an-nabiyyu alayhi salatu wassalamu al-mi'wala wa daraba as-sakhrata fa adad kathiban mahila on tuma nulaɗo ƴetti ko ɓe wonno jasirde kon ɓe ɓayru ɓe ari ɓe soppi hayre nden muñkiti ɗaati wonti honno ɓe ndelan mbullaari te hannde kadi koɓe adu mbullaari ndi wona dey koccuje ɗen ma kunte fetere nde ko wontu condi wonti jaare inda dhalika ازداد أسايا على ما أصاب الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم من الجوع أنتما يسوني موجة كمين نلا نويلا جهة دو فاتجهت إليه وقلت أتأذن لي يا رسول الله بالمضي إلى بيتي دار نلا نهمين نلا نيون نيلا مياه كسودو فقال امد بماك يوم فلما بلغت البيت قلت لامرأتي لقد رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم من مرارة الجوع ما لا يصبر عليه أحد من البشر فهل إنك من شيء ɓeyɗo mi hewti ka suudu mi haalani ɓey ngu an sonnaji an o
mi yiiri hande nulaaɗo heege muusuge mi tañƴinaaki no woodi bani adama waawɗo muññaade sifa nge heege ɗo ene hiɗa mari ga goɗɗum hiɗa mari ɗo ko ñaamete qalat indi qalilun min alsha'ir innu no mari ɗo mbahehal seeɗa wa shatun sagira yani dammun to so kunni fa qumtu ila shati fa dabahtuha wa qatta'tuha on tuma mi yehi min tigi mi nangi dammun kum mi hirsi kum mi taƴiti wa mi saggin wa akhadtu ash-sha'ira fa tahantuhu wa dafa'tuhu ila imra'ati fa ajanathu falamma wajadtu anna al-lahma kada yanduju wa anna al-ajina qad lana wa awshaka an yakhtamir madaytu ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mi hirsi dammun gol mi taƴiti mi waɗi gawrere mi saggini bahehal wonno kan ɗon kan honno we'endelam mi duufikal ha wonti condi mi jonni ɓeygo an hendi ndi condi ɗon yewri fi waɗgol biredi o waɗa ɗon ha neeɓa seeɗa hara waylike on tuma biredi on noon waɗe e nder mum condi ni watake jillede ɗon e ɗon biredi heeɓo feeno ɗon e ɗon juɗoɓe biredi ɗon kamɓe ne andi ɓe condi ni waɗanoma jilla ko waalo seeɗa taw si wawa wonde biredi joni noon si ɓayru mi andi ɗum ɗon waɗi mi immi mi fokkiti mi yehi ka nulaaɗo wa qultu lah tu'aymun sana'nahu laka ya nabiy allah faqum anta wa rajulun aw rajulani ma'ak onni o ñaamete hun tusukun meɗen moƴƴini ka suudu to fiimayo nulaaɗo joni immo an e aaden gooto ma makko baɓe ɗiɗo yaaɗon mana ko waɗa ko yonata ɓuri ɗiɗo ma tato fa qala kam huwa nulaaɗo landimo ko jelu on ñaamete on wono honno ñaamete on wayi fa wasaftuhu lahu mi haalani nulaaɗo ko dammum keccum e ko junngo tew honno wi'entelan sha'ir ka duufa ko ɓerɗum ɗon ɓe mana koye ɗumɗa warbe bireeɗo on ñaamide e mum mana tulla bireeɗo on ñaamide e mum ko ɗum joni noon bireedi on tuma ha joni leyɗe arabu rewɓe mo ɓe moƴƴinana hoore mum bireedi ka suudu ha joni no woodi kamɓe no woodi mo ɓe no moƴƴinana bireedi façon bireedi na sifa o bireedi wonɗe ñaamude ɗo no woodi bireedi hara ko ƴiwdi ha feƴƴi sa faala a waɗino e goɗɗo sa waɗini kollum tufa bireedi on ngal waɗi beɗo ha joni ɓe moƴƴina ɗum ɗon façon ji boy no woodi no moƴƴinirte woodi ko moƴƴinirte hara juuri watte mum no woodi ko moƴƴinirte hara ko nebban olive wattede mum no woodi ko moƴƴinirte hara ko condi goo junjete e hoore mum no woodi façon ji boy joni hari ko ɓe warbu tewu ngun e moƴƴina bireedi on ɓe ara ɓe jonna mo ɓe kuntum adda tewu ngun ɗon mo ɓe tulla ɗon ñaama ɓayru mi sifani ke nulaaɗo falamma alima annabiyu alayhi salatu wassalam bi miqdari ta'am qala ya ahla alkhandaq inna jabiran qad sana'a lakum ta'aman fahulummu ilay mi noddi ko ono yo yimɓe khandaq ko woni ɗo kon fof Jabiru no defani on mahinka makko ثم التفت إلي وقال امضي إلى زوجتك وقل لها لا تنزلي قدرك ولا تخبزي عجينك حتى أجيء بين هيكو يسو يا جابر يا حالنا بينكما wato o jippin fayande tewunen wato o jippin nden yo accu fayande nden ka woni ɗon ka woni wona defede ɗon bireedi on wato fuɗɗo juɗugol bireedi on ha mi ara famadaytu ila al bayt
وقد ركبني من الهم والحياء ما لا يعلمه إلا الله mi fokkiti ka suudu kono ko innete sokola e hersa ɗum no ari waɗɗilan wuri no nangilan ha jogitilan ko Allah tun andi haka ɗum hewtiti komi moƴƴini komi andi yoɗata ɓuri yimɓe tato nulaɗo noddi ɓuri yimɓe temeɗe joom yono si ɓe ñamali binne a jabiri on o ma bono dañen in ko hoɓɓe tedduɓe in ñamete o yonata a watade wiide kadi yonno wota ñaame o maapi moƴƴa wa ja'altu aqulu ayaji'uni ahlul khandaqi ala sa'in min sha'ir wa shatin saghira o yimɓe khandaqu ɗo fof ko yehi yimɓe temeɗɗe ɓeɗo fof aray berde honno wiyetaɗam korun tew bahe e dammum tosokum ثم دخلت على امرأتي وقلت ويحك لقد افتضحت بهوتي متابي بينغام وين أماي داما ويرتراري نيلا فرسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتينا بأهل الخندق أجمعين نولاد نعرض ده ونو بك خندق بفوب فقالت هل سألك كم طعامك debbo wi ene nunaɗo landino ɓen ñamete on ko wono yimɓe jelo wawata qultu naam ɓe landinoɗam fa qalat surra an nafsika suno ittu suno e hoorema nulaɗo Allah e nulaɗo ɓuuri andude ko fewndi fa kachafat anni gamman shadidan bi maqalatiha tilka ɓayɗo inni lan ko Allah e nulaɗo andi yomi jonnutu ɓen ɗon o ittanilan sokola moɗanaɗo momi mapudu noon ko honto ɓeɗo fof ñamata e nder korun tew gawre e bahe wama huwa illa qalilun hatta aqbala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam wonaali ko neeɓi ɗo e wiyede seeɗani hari nulaɗo hewti wa ma'ahu l ansaru walmuhajirun moko baɓe ansariyankoɓe en fof e muhajirina en fof fa qala lahum udkhulu wala tasdahimu naate haɗon ɓiƴƴodirali on nguwidirali tawno koko nakiri ɗon udkhulu wala tasdahimu naate haɗon ɓiƴƴodirali on nguwidirali ثم قال لامرأتي هات خابزة فتخبز معك واغرفي من قدرك ولا تنزليها عن الموقد nulaɗo maki haalani debbo on noddu debbo go'o wallitoma waɗugol biredi on ka yiite mana juɗugol birediwal ngal nokka yani mana rotta wurere nden haɗa hinde ka hoore yiite haɗa jippinali nde rotta haɗa jippinali wurere nden ثم تفق يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويقربه إلى أصحابه وهم يأكلون حتى شبعوا جميعا نولاد أنتم فدي بريدهم بكنتي بريدهم بوضع تيو إمم ببننا صحابة بنياما بفو بنيامي هابي هاري ثم أردف جابر قائلا ɓayɗo gani sifade ɗum ko honɗum o jokkintini ɗon o inni uqsumu billah innahum in faddu an iltaami wa inna qidrana latafuru mumtali'atan kama hiya o inni mi wondiri Allah ɓeɗo jama fo ɓe sakiti ɓe iwi ɗon ɓe yehi wurere amen nden fayande amen nden hinde honno wedalam fata no nde fattirayno inde heewi tew no nde wonirno noon adiɓe arde wa inna ajinana la yukhbazu kama huwa o fari momin jiiɓuno ɗo ha hande himo wayno wawno min ƴetta juɗa no wayno wawno mana fayande nden hay hunde ɗoytaki ɗon no fari jilla ɗon hay hunde ɗoytaki ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لامرأتي كلي واهدي
on tuma nulaaɗo ma kadi ɓe ngu an ñaamu nelda fa akalat wa ja'alat tahdi sahabata dhalika al yawmi kulli ɓayɗo o gayni ñaamude o rotta o naɓana woɓɓe o rotta o naɓana woɓɓe ñallal ngal fof himo rottude ɗon naɓana yimɓe ñallal ngal fof ɗum ɗo koko feƴƴiɗi e jaabiri e nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam sahabajo goo ɗum ɗo feƴƴali hakkude makko e nulaaɗo ɗum ɗo ko jaabiri ɗum feƴƴiɗi e mum feere ɗo woɓɓe goo goɗɗum goo kono kanko ɗum ɗo ko kanko toon hada ولقد ظل جابر بن عبد الله الأنصاري مصدر إشعاع وهداية للمسلمين دهرا طويلا حيث مد الله في أجله حتى أوشك أن يبلغ من العمر قرنا من الزمان fillitoto woni ko wiya noon ɗa ko naane wonnema Allah okkornomo duuɓi e nder ɗin duuɓi ɗo fo hari ko annora peewal e nder ko juuti ha o ɓaɗi heɓugol duuɓi temedere wa laqad haraja dhata sanatin ila biladi rumi ghaziyan fi sabilillah hitande goo o yahuno e leydi rum ɗum ko leydi portoɓe ɓen ka hirnangue on tuma ɗum ko gila e leydi camuɗen ɗo ha tonin ton wa kana al jeyshu bi qiyadati malik ibne abdillahi al khasami hari ko wonno hoore konu ngun ko wiyeteɗo malik ibne abdillahi al khasami wa kana malikun yatufu bi junudihim wa hum muntaliquna liyaqifa ala ahwalihim wa yashudda min azrihim ويولي كبارهم ما يستحقون من عناية ورعاية مالك سيكون نغم فكتي وجندان حقنا مبه وجلدو الحالي مبه دين وسمبنا هانو بسمبنا دبن مبه ونارا مونو ببن مبه وكيبا في مبه نو هاني را كيبيرة نو في مبه فمر بجابر بن عبد الله فوجده ماشيا أريد كعبد الله بن جابر بن عبد الله أتي أنه يارا كويد وما بزمامه ويقوده يمجوكي بغل لوا أنا كوكو فئتي بابا هوتا بوچو كلهم إنتي البغل والخيل والبغال والحمير لتركبوها نقول بابا هوتا puccu hakkunde ɗon o inni kanko himo jogii ɓoggol ko bagalle waga ɗoyirte ko himo seppude ko andano kon koye waɗɗo bagallewa ma fa qala lahu ma bika ya aba abdallah lima la tarkab waqad yassara allahu laka dahran yahmiluka alayh woni ko aba abdoullah yani mana no waysi mo innitiri baaɓe makko ko jaabiro wiyete arabo ɓen hari haysi on ndigi heɓali ɓiɗɗo ɓenne ɗum ko ben makko innitirta mana abou kari marɗo abdallah fu ɓena abou abdallah marɗo hammadou fu ɓena abou mouhammad ha so yiminoyi goɗɗo goo jam o fembimo inde goo on tuma ɓe nodditamo inde mo fembi ɗon joni no inni abou abdallah ko honɗum waɗi hatta waɗɗoɗa Allah o newnanima a heeɓi ko waɗɗoɗa فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار وي من نين لا صلى الله عليه وسلم معك كلام كويد مum bullaari woni e mu'um hara ko fi Allah Allah on harminaymo naatugol yiite Allah on harminanaymo naatugol yiite mana mo bullaari woni ka koyɗe mum hara ko fi sabilillah fatarakahu malikun wa mada hatta gada fi muqaddimati l jeysh maliku accimo ɗon o gundi o yehi ha o hewtoyi wonnoɓe yeeso ɓen ka woni toon thumma altafata ilayhi wa nadahu bi ala sawti on tuma o yiltiti o fewti e makko kañum jabir
وقال يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله ما لك لا تركب بغلك وهو في هوزتك. فعرف جابر قصده وأجابه بصوت عال وقال لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. فتواثب الناس عن دوابهم وكل منهم يريد أن هاوهوتو يسو وإوني دو وي أبا عبد الله هادي واتودا بغل وماما هيدما اجود ما jaabiru andi ko honɗum o faala o faami ko honɗum o yafaandi kankadi o jaabimo ko o towni hittogon o wi'i mi nani nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam no wi'a mo koyɗe mum heɓi mbulmbuldi hada ko fii allah on harminaymo naatugol yiite jama on fof adodiri jippagol e daabbeji ɗi ɓe waɗɗino ɗin gooto fof e maɓɓe no faala heɓude ndi barjaari ɗo gila on tuma haa ado ɗum haa nde ñannde yi'aaka konu ɗuuɗungu yaarooɓe koyɗe seppooɓe hewtingol konu ɗon jama on fof mo ɓe nani ɗum ɗon tun tawi no faala heɓude ɗum ɗon ɗon e ɗon waɗi ɗon e ɗon hani an li jabir ibne abdillahi al ansari فقد بايع الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم وهو طفيل لم يبلغ الحلم وتتلمذ على يديه منذ نعومة أظفاره وروى حديثه فتناقلت عنه الرواة وجاهد مع رسوله صلى الله عليه وسلم وهو شاب موفور الشباب وغبر قدميه في سبيل الله وهو شيخ طاعن في السن. فإني الله ولتنك jabir ibn abdullah arnoɗo ƴettani nulaɗo bay'a on ko paykun tusukun o hellifaaka o jangi e juuɗe maɓɓe gila ka o wonno paykun o filli hadisaji maɓɓe ɗin ha jama on fof fillitiɗi o waɗide e nulaɗo jihaadi ko o sagata on tuma o mbulmbuldini koyɗe makko fi sabili teppe makko fi sabilillahi fewndo o wonno mawɗo nayejo muutiɗo e duuɓi are ko ɗum ɗo woni ka darsu inchallah si allah newnani ɗo en ƴettude sali mawla abi hudayfa en waɗa taaliɗo seeɗa inchallah e darsu aroyowo on fi jabir ibn abdoullahi si fuɗɗoɗen sali mawla abi hudayfa hada wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.